ایوارا و بخیر ده شش سبات دا ولات ما به بوبلات و فلاکت که گران جخورا بو زلزله که وصا بو کو دوی عصری دا هش فلاکت که بوبلات که وها نهاتی سری ولات ما سری سبی زوبو ساعت جچارا حفده دا قدر باست بو و هرکس دخودا بو مرکز و پازار جکا قهرمان مراشی شدت و جی 7.7 بو قیرین و هوارک هات جده باجار و نافچین وان خانی و آواکین وان بسر وان دا خراب بون انسان ما دبن انقاذ دا بون و جبو خلاص کرنا وان دولت و ملت سفربر بون آفاد قزلای که ستقاین سویل هرکس بری خدا هرمه و دست بخباتین لیگرین و خلاص کرنه کرن لی tam دوی دمه دا عدهی جکه دن چه بو و جاری مرکز البستان شدت و 7.6 بو لی نبتنی لی البستان و پازارجکا قهرمان مراشی لی 10 شهر و باجار ما لحطای، ادیامان، عثمانیه، ادنه، دیاربکر، گازیانتپ، شانورفا ملتیه تسیرا و بوبلات گران بو. در نتیجه زلزله دا 36,000 زیاده تر انسان ما جانخواج دستان 100,000 زیاده تر انسان ما تبی بریندار یم قواتن خلاص کرن به هزاران ولاتی ما تبی جانی خو خلاص کرن جبن انقاذ و کاولان پتیکن دوسه مهی زروکن 3-4 سالی گنجن 25 16 سالی و اختیارن 6-7 سالی بالساعتان بروجان دبن انقاذ دابن و هنج وانجی بالساق و سلامتی هاتن خلاص کرن حقا اف معجزه که بو و امجی شاهد وان معجزیانن اشامه گرانه به هزاران انسان مچون زروک ما بیده و بی باومان لی روژا یکیتی و به هفربونه که روژا براتی و پشتوانیه یه اشف دوشان طایبت یا ترته کردیه دا امی لسر و بابلاتا گران و نتیجه اینوی بسکرن میوانی مهنه لدیار بکر باتمان استانبول و مانیسه به پسپوران امی باقفن چی دبیجن در حق و بوبلات دا و نتیجه این و بوبلات دا لدیار بکر دوشن دکتر شفیق اماموğlu پسپور ارتجیه بخواه شخواه و بحثا و که بکه و امی پی دست بکن پیشه می بری خواه بدن دیار بکر ماموستا مرحبا ایوارت بخیر ایوار باش مستقبل ایوار واجب خیر ماموستا ایشا مگیرانه حقیقتا سری ملت مساقبه به هزاران انسان ما جان خوش دستان به هزاران انسان ما بریندار و زلزله که وها طبی هر تم دبیجن ولاتی که عدهجه یعنی الجغرافیا ما مخابن ریسک که وها تعلقه که وها تهدید که وها هر تم چه بو د تاریخ دایجی لی ونوک بسپورک عدهجه در حق عدهجه زلزله قهرمان مرشدا منکرن چه بیجن یعنی چیه سبب کو زلزله که وها چه بو بری دست بکی از سرساغی ملت محمیه را تخوازم سریع و خوش بی خدا رحمه خال مریه محمیه بکی و بریندار مجی خدا شفا خیر جواره بشینه یعنی اف ارتهجه که هاو قاس مزن بو یعنی هنک ارتهج ارتهج بجیا به هنک باجار مرفتکاری و ناوی و بیشی بس اف ارتجا هنه که ارتجا که هرمی مزن بو نتنی ولات ما دابرخوا اما بلستی ما جیرانی ما سوریه جی زیاده خرابین لوی دریچه بون یعنی وقتی که ارتج چید بی ونزانن یعنی ت سینوره سر اردی قبول ناکش خوره جبری قاسی بله ماموستا کرم که دوام بکن یعنی لهم الولات ما ليانزده شهر ما باجار ما همجي لسوريا وها devre kefre peki yani sebep çu bu sebep vega ev sat sale derbas buyi bi ev sat sala derbas buyi لسر قلشا روشلات انادولي يعني بتركيا وهناك دو انادولو فاي خطين بله لسر وهناك ارتهجه هرم ازن چنبون هر چقاس ارتهجا 1971 لبنگول چبو یا 2020 لالازغ چبو بس اوانا که جی يعني او شدتا گل سر او
انرژیا گل سر وناکه و او که هاتی گرتن بله. او انرژی نکاری بو والب کی و یعنی اف ولاته ما خصوصا لروشلاته انادولي گمرو دنيري دبن هناك قلشي ارتهج قلشي جو ارتهجا چتكن قلشي هري مازنن مثلا اف جي گوفيگا ارتهجا هاني كلي چبو ارتهج قلشا بحرا مري و قلشا روشلاته انادولي قلشا لفسوار گو سینوره می روشلات و باشوری آنادولی گو سینوره وینا که دوام دکی امجد بجن بیت لیساگروس قلشا بیت لیساگروسه ج باکوری آنا آدیمانی دست بید که حتی چه او که ناوی چیه نبینا عراق و ایران ده و ده هاکاری ده نبینا عراق و ایران ده و دوی ده حتی به همالایا ده چی بله و اف ارتجا هنه که جی ارتجا هری مزن هلا اف خطا هنه که ایشی ارتجا هری مزن چید که وکا هنه که جی لحشت پیله دو جی چه کرنه ده 1940 ده yani peki mamoste جبري قاسي اف جهانه كي ارهجه كجهه كي بيم قاميه هم دبن باندورا قلشا بحرام ريده وهم دبن باندورا قلشا باكوري باردون قلشا روشلاتي انادولي ده جبري قاسي و اف 100 سال هبري يعني جبوكم فهم بكن باذن و يعني وند بيجن قاسي كو مفهم كير لويدري او خطين فاي هاتي كو جراد بيجن جلك خطين مزن هنا نيزي هيفن اف خطي هانه كي جي لويدري او خطي هانه كي جي لويدري دغهنا هف دغهنا هف tam وين نقطه دغهنا هف و اف 5 اري و اف 500 سال نزيكي 500 سال بلكي زياده بشكل زياده ترى لمرشه القهرمان مرشه ارتشي حالو زيدن بلند چينه بون مازن چينه بون الخطايجي ارتجي يعني بفي رنجي وها زحف مازن ديسا چينه بون جبري قاسي دائم برسبوري ارتجا برسبوري جيولوجي و ايجو عردنا سي ده ما دائم بالا دولتي بالا ايجو لسر ركن ما بالا وقت کشان ما بالا انسانی ما ملت ما کشان ما تقول اف درهانه که جیکی زیاده به خطر آوایی خو امهیویت کن آوایی خو الگوری ارتجا چیب کن. Peki mamuste naha düz zelzele mezil ser hev çebun. Yani peşi serisi bezu saat jiçara hüvde de kadar bas. Bu paşe ne saat şunda disa zelzele ke mezin çebu 7.6 bu vecari. Teji bahs kir de haberdan axda تقول الودري سي خطين مزن هنا سي خطين فايف خطين كو عدهجي مزن هنا كو دقيجين هف تامجي لقهرمان مراشي يعني وكي كو مراش مركزه جبو قاندنا وان بيشي دو زلزله سر هف çebun yani ne saat şunda zelzele ke mezin çebu gava ku lisser khatek lisser khata faye zelzele ke çedibe ev dibe sebeba zelzele ke diniji بله وقتی گو ارتش چه دبن ارتش گو زیاده مزن به ارتش گو زیاده مزن به و ارتش دیجی شیارت کی یعنی اونا که جی یعنی باندوری سروا دراجید کی جبر وقت گو ام تشتکی از مینه که بسیط بدم گو انسانی ما بزان بندلال بله وقتی گو مروف به عربی مروف ته کوریه که گو یعنی زیاده کوری و زیاده ظهور اونا که ته هبن و مروف دویدری مروف بشده هره هر دری عربی او کدبه دهجی بله yani مرو نزانی کی جکودری و کی جان ویده سست بی yani دویدری دجی وقتی گو ارتش چوک چبن لبو جه گو چبوی دوی نزیکایه ده باندورا کیتکن اما ارتجا وقتی گو وک وینا کی ارتجا که پیلا وینا کی مزن و yani ارتجا که گو هرمی چدبه هرمی همی چقاس قلشه دوی هرمی دهی شیارت کی
Peki yani jibo ku meriv bêje ya zelzele ki per mezin bu. Yani şiddeta zelzele gere çıkas be mamosta. Lüve deri standart ye yani ji hafta zedetir be an Vega am venaket karim bejin şekli oka venake hene maznatya ve hene. Yek jil gori Richter beli. و یک جی لگوری مرخالی لگوری مرخالی حتی شدتا وانا که لگوری خرابونا آوایا لگوری خرابونا ضرره وینا که وقتی گمرو وقت که دنابینا یکی و حتی 12 هاده یا مرخالی بلی بلی yani وقتی گو ایدی yani وقتی گو بی 12 همه بیشه وقت گمرو راجع عرضه وقت گمرو دستمال کی به جین عین بوم قمی هر در yani تشتک تد آوایل لسر خنامینی ama ev arteci ve alyemeji arteci ona ki yani dirokiye de maznatya ona ki ligori merkali şiddeta ona ki deh çibune. Peki mamoste ligori evkeji ligori Richterji bine şiddeta vena ki Amerika USGS go Livedri yani Geologic Society vena ki go Livedri yani heft pele haşte. و هیچ سر وینا که درونین ما بری مگو هفت پیله چاره بس ارتجه گوش دور دکشنن دلالتر tam دکارن رقم قید بکن پاشی ای رقم قید بکن لبامجی پاشی راست کردن هفت پیله پاردون ای هفت پیله هفت بله ماموست نظام لدیاربکر لدياربكر يعني الاستوديو من خريطه تركيا هبه بلا حوالي ما رجاج بكن yani وكارن رابن سرفياجي بلي Türkiye tektonik hatlar Türkiye tektonik hatlar بلا حوالي ما بين سر اكراني وهنجي يعني دكارن رابن سر خريطه يجي دكارن از شان يمكن بلي Türkiye tektonik hatlar كرم كل سر خريطه نيجي خريطه بلي اري بلي ماغو اف دفيدريده Binere Anadolu, Türkiye de bin bandora çar şekli artejay denet. Çar şekla yekje arteja Bakuri Anadolu. Arteja diyeceğim. Faya Bakuri Anadolu. Beli. Binere jilbar neziki Yunanistan despetki te de nava Marmara'da darvastı be ve tam ve nava hada ev çekir. Ardheja nehsad not naha ya Marmara'yı Ardheja Gölcük'ü nezik İstanbul'a çıkıyor ya Marmara Ardheja Marmara'ya çekir pişti vedredeci zaf Ardhej çekirin hal vedra hanekeci Ardheja Erzincan'ı 1939'da çekir ve demedeci are de Türkiye'de Ardheja herem azın bu haft pele nehbu nezik 40,000 insan jana hoş desta ya pişte tel vedra haneke bingol karlova hatta vedri raste beli jvedri faya yani kalşa roşhlati Anadolu despet ki duha tel bingole 1972'de artaja bingole çekir pişte hatta vedri haneke al vedri artaja Elazığ 2020'da de çekir de mahayekide biste mahayekide و پشت دوام کرد بنره تبیم قمی وقتی گوهاتی دبی د چقلک د سر جیهان واده در باست می چقلک جوهاتی د سر سوریه را در باست بله دوید نه دوید ده تایده در باست بیت که بنوا بحری ده بحری بله بحرا سپیده بله دوید د خارجی ج بحرا سور قزلدنز جوید رژی قلشا بحرام مری جرد بجن دویدری ده جویدری ته و ها نابینات سوریه دویدری پالمیرا جهک هیا دویدری زعف ارتش چه دونیور و ها ره دستینه و ها دویدری ده ته هاتای دویدری پشت هاتای ده دویدری ده که نوا آنادوله ده دویدری هنه که قوشاق که هیا حلوی آلا هنه که دگهنه هف بس وها دویده ده خط yani mazın وها دانه نشاندن لودری هنه که جهنه
وقتی گفت گه و قلشام روشلات آناتولی دبی چند پارچه وها. اف Yani- ارتشا یا یکمین گوچه بو لسر ویدی الخطا مزن دویدی ده لسر بحرا لسر قلشا بحرا مریچه بو الویدی Peki Mamuste. الویدی چه بو ها دقیقه yani un başı em fam dikin ku usa li ser xaritayê un ji me re dibêjin lê gelo we behs kir ew qas zelzele çêbûn erdhêj çêbûn li welatê me û we behsa wan xeta jî kir xetên erdhêjê jî kir ferqa Kahramanmaraşê ferqa zelzeleya Kahramanmaraşê çi ye çimkî ev qas giran bû yani tamam li Gölcikê jî zelzele mezin bû şiddet mezin bû lê belê li Kahramanmaraşê deh şehrên me deh bajarên me li Sûriyê dîsa yani li devereke wiha gelek fireh çêbû bi hezaran xaniyê ku bûn enkaz tabi gelek dîsa insanê me ku wiha dibin enkazê de man jena xwe ji destan yani ferqa zelzeleya Maraşê ji yên din çi ne? اوا هانه که بینر اف هانه جبرگو پیلاوه نه که زیده مزن بو 7.7 لگوری اردهجا کرفزه یا گلجکی یا لگوریا ازمیته لگوری وینا که نزدیکی 6 قط نگو 6 پیلتنی مزن 6 قط لی مزن چه بو جبر وی قاسی جی باندورا که هری مزن دکر و چرا yani بینر tam cihe ev arteci hane ki navende vay yani merkezi vay ben ardi hene ve eser ardi hene. Beli. Elvedri amdinerin go merkeza vay yani navende vay ser ardi tam nel hem nel Maraşe ve hem jinel Yek merkez pazarcık bu adı nece Elbistan bu. Nel pazarcıya. جبر چه باندورا خواهو قضیده مزن سرور چکر جبر گو عردا هم عردا پازارچگی هم عردا قهرمان مراشه عردا وینا که عردا که سسته جبر گو سسته زیاده باندورا خو یعنی پیلا وینا که زیاده وقتی که عرناف عردا سسته پیلا عردهجا بلند بی مزن بی جبر یو قاسی لودری باندورا که هری مزن کرد بینه لودری بو لحاتایجی لودری هر وی ناوها بو لحاتایجی همه بیجا آوای سر آوaya nehiştin. Beli. Yani tesira ve hakikaten gelek giran bu. Beli biner bandora xwe li ser Amedê jî kir li ser Diyarbekir jî kir. Em dinerin got cihê got divêdirê de bandor ser hatî kirin avayê bandora li ser çêbûyî an ji alê înşaata ji alê çêkirina wê ve xeta wanekê heye an jî li ser erdeke sist erdekî nerm em bêjin. Erdeke sist e erê erdeke nerm e. Wextê got li ser erda nerm bê mutlaka alîk diçe yani. Peki Mamuste ez vê ekê jî merak pardon mînakek hebû binere yani avayek tamamen hiç cameke wê jî neşkest bû wiha xwehir bû li ser pê avaya dîçû belkî bê bîra temaşavanê me hemiya he binêr ew nakê duêrê de yani temelê wê nakê hem hindik avêt bûn û hem jî yani çi qas ji alî înşaatê ve ji alî çîmento hesin ve ti delal jî çêbikê wextê got cihê wê nakê ne delal bê wextê cihê got ser tê çêkirin ne delal bê ew erd avayê delan nahilgirê wî çaxî avayî bi alîkî dikeve yani. Peki Mamus ez tiştek dinê merak dikim. Yani 11 roj derbas bûn ji ser zelzele erdhêjê lê belê afat jî tespît dike tabii û cara ji me re jî dibêje hê jî zelzeleyên piçûk çê dibin. Yani ku bi Tirkî dibêjin artçı deprem. Yani ew erdhêjê piçûk. Peki zelzelê paşek yani erdhêjê paşek. Peki ihtimala zelzeleyeke mezin heye li wê derê yani çiye qenaata we? Yani li vê navendê li vê navê em dikarin dîro ewkadî bên ser. Xaritayeke din bi hevalê me bêjin bi hevalê me bînin ser ekranê çimkî tabii gelek fay xetên fayê ji wê derê derbas dibin û hakikaten jî mühim in yani ev 11 roj derbas bûn
اللي هيجي جلك زلزالين بتشوك عاد هيجي بتشوك شيء دبن لحرمه طبي جلك خاني بون انقاذ لانسان كو خاني وانخرا نبونه اوایین وانخرا نبونه دیسان نویرن کو بکevin ام بیجن اوایین خو لورا او زلزله دیریفای 4-5 peki دیریفای 4-5 او خریطه بلا اول ما بینن سر اکرانی کرم ki ببینن yani لفدري وقت جو مروف دلال لبنري عرضا فدري ده حصة غرابنا حصة هي يعني نوالك مزنة جهر عليه خد هر دو عليه خد يجي فايدر باستبن خطي قلشي عرضه در باستبن لودري او نافن دوها كتيه او جهه كتيه يعني جبر يقاس يقول عليه هناك حتى الفدري عميك قولا عميك جهه او در حمي عرضا وناك عرضا جوفيغا هري جينج يعني هري يعني تشيبونا ويناكي يعني 2 مليون سال جيتنن لغوري عمرية الدنيا 4 مليار و600 مليون سالة لغوري ويناكي 2 مليون سال نتشتكي مازن جي عرضا فيدري جبرغو بيم قامي بو حتى وها تي باب هزار جغيت مراشل ودي عرضا ويناكي حمي وها اغلبي ويناكي امجر بيجين قواترنر سر قواترنر وسر الفيون ابو جبر وی قاسی الودری باندورا که هری مازن کل الودری و ویگا جهیج عردهجی پاشک دوام تکن. Peki. عردهجی پاشک ویم قامیه وقت عردهجی که مازن چی بو؟ پیلک بندستی وناکی مثلا 7.7 چی بو؟ حتی 6.7 جی عردهجی پاشک دوی گلور چی بن. بله. وقت کو یعنی بویم قامیه 6 پیله هفت جی ارتجا که بر عالی باندورا خواه ارتجا که هری مازن تخویات کی یعنی ارتجا علاز غیب 6 پیله 8 بو yani 6 پیله نه بو لوا دورا بو yani اونا که باندورا که هری مازن کر اونا که جو وقت گویم قامی بن عین و باندوره دی سات کن yani الفيدري yani risk devam dike yani ام بیجن ریسکا زلزله risk hatta sala kişi ev riska hane ki devam dike peki yani وكه كلام كي ماوست بله ده عين روجه پیش نیو روجی بنیار الفدری ارتجاک چه بو tam الوی ناویها چه بو yani السر قلشا بحرا مری بله yani pişti çend pişti 20 dakika fazla 20 dakika tam le okey çe bu le 6 pele 6 le nur dağı ya او جي ارتجا كهري مازن بو يعني بيشتي جو بو بيشتي نيفرو اف درا هنك وقت جو فيم قاميات سر هفدا وهات شو اف درا هنك فالا كروي شاخي خطا هنك فالا ما لسروي خطي سرغو فاي امجرد بيجن لسر خطا سرغو فاي يعني خطا سرغيه قلشا سرغيه لسروي هناك جي 7.6 شيبو Vega dehinak cihada haft pele 4 dibêjin ama zehf ciha dibêjin haft pele 6. Peki hatta saleke onu dibêjin pişti wenakê ji dîsa piştî wenekê hatta saleke ve piştî wenakê ji dîsa erê heta salekê ev risk devam dike û va erdhejê va qelşê dî jî xwara ew dike xêra xwe ew kê deynin sih rojê dawî سه روزه داوی و جه دست به که حتی 6 پله 6 بله خريطه كبلا نو هوالي ما بين سر اكراري لي بلا هوالي منها عيار بكن تبي لي قناعته حقيقه جلك مهمه يعني وند بيشن لفيدري جلك خط يعني خطين فاي هنا وطبي بيشتي زلزله كمزن يعني بنر اف جهه كاجي ابناك يك ابناك اهل فيدري جي يك هي فيجا جي لباكوري دياربكر هل في ارا هناك دي سال للسيرفي خطا هناك فيجا حركتك دست بكريه اما يعني زياده مزنه 4 بيله 5 فلان چیبو اما دی ساجوی گل سر ادرا او کنه ل سروا خطه هنه کی سر علی ما دوی خطه هنه کی او هر علی مالات یا و وگا دوی خطه د جیب چک
او كان ام مرم نكاري بيجي كاوي حتى شخي دوام كي وهناك ارتجي هري مازن تشيبكي تشيناكي مرف تام ويناكي نزاني اما عرض زعف خطي قلشي عرضي حمي شيار كرنا عرض هجاهنكي Yani جبر ku şiar kirine şu kadar risk ve devam bike beyguma. يعني هاي الريسك اري بنر يعني يعني شو خو الريسك كواهبو يعني شو يعني ما تقول سيرفيدري او كان حتى بنر جيولوجي نافندا عند زياره جيولوجي Beli. جيولوجي مهندسي odası ambition oda yuvanaki yani Türkiye'de Anadolu'da bajarê go erdhej go xetê fayê nû ê go zêde zindî ego zindî yani navê de derbas bin raporê wanakê çêkirin berî 2 sala berî 2 sala 3 sala çêkirin û dane herêmê hemiya dane şaretdariyê wanakê dane waliyê wedrî dane serekê ana Türkiye dane sereki meclisi. Peki mamuste. Yani go binere bal go bali bikşin neser vadra le binerin ama yani emtişna grani dehildi او dikin mukhabin yani hatta go binere ev او kahane ev ardhaja notu naha cimara derseke mazın bu yani disa yani bandorak heremazın ser heremekir le ba İzmit'e vada لسر اسطنبولجي وفيجاج ان بندا ارتشا اسطنبولينه Peki. بس يعني تشيكرنا اوايا نوكرنا وانا كي مخابن وقت ديليما زوزو تشينابي يعني Peki mamuste. ارتجك شي بيل ودري رزقا كمازن شبي Peki mamuste biiznava ekeko bilgisayarı da işi ve keremkin yani mutkarın cihha haritayı bu garinin embejin lezi tiştekdirici pırsım çünkü ev yek gelek mühimin hakikaten ve bahsa wan khata kir ve khatin fayik ve mjirad bejin لگاوا کلیجیه که وها زلزله که مزن عدهجه که مزن چه دبه گلو تأثیرا و عدهجه لسر خطیندن لسر خطین فایگیندن تأثیره که چوا چه که yani یاجس وها ببیجم خریطه ترکیه یا خطین عدهجه گوهر یا نه گوهری yani disa aynıye çünkü nu vega Ez vega tiştekî şanî we bikim. Yani çünkü xet bi hevdûra lihin cîhan digîjin hev tabii û hakikaten son 30 gün yani ev erde dawiya sehrojî zêdeyî siya piştre zêdeyî çara yani zelzeleyin ku disi rojin davida çebune. Binere. Peki Kerem Kemal Usta. Livedri arthaja mazın Livedri çebu. Beli. Pişti pazda 20 dakika Livedri nur dağı çebu. Beli. Pişti nivro Livedri haneke çebu. Pişti çend niv saataki falan hatta saatek niv saataki Livedri disa شش زیده ششات چه بود یا شش چه بود tam شش منره لیودری اف سرور چه بود اما باندورا خال سرودری جیکر yani evdra hani ki ani hareket tavena yani kirgo hareket kir ava hani ki vim qamihat binere ser vim qami juhat te henek jber yuqasi go bahal bukhar ve te henek tebejin ihtimal he hatta şangor bkhoji got go ihtimal he go adana yani اف خطا هناك بشكي وقت اف خطا بشكي اللي راس راس بشيء ادني جبر وقاسي يعني زحف جهه حمي دبن باندوره يعني وكم قلتي قلش نوكرن يعني قلشيغو من يعني هنا قلش هوا فيغا واف خريطه هناك هات نوكرن بلي يعني او هنا قلشي هناك هنا يعني دجين يعني زندينه بلي جبرجو زندينه جي ذيغا يعني حتى السروح فعاليتك تشينبي حركتك تشينبي ام هناك جارنا ام نزعن كازنديه عنا Peki يعني تشقى مروف لكولينك زياده بكي هو قاس مروف تكاري وانا كبيجي بنره يعني جبر يقاسي متا
maden teknik arama ser ve nake her çıkadı çe ve harita haneke ve nakşa haneke nut ki. Yani beri embejin yani وك ميناك كي embejin go سطح خط هبون سطح قرشي عرضي هاتبون ناسكرن vega belki de سطح بشيد بي وتشقال سر وناك بيلك يا او كبي مثلا في عرضها هناك ياواني زحف جها قوتن جو عرضها جها هناك جو سر في فايا هناك او كفايه كدزيبو يعني جنش قاعد نهات بو تثبيت كرن يعني اري نهات بو تثبيت كرن لفيدري الدنيا الفيدري دشتا موشي لباكوري دشتا موشي تثبيت كربون حتى بقولي اني بون اما بيشتي في اليفا اف عرضها هناك عتشك يعني عتش بيجم اف قلشا هناك قلشك لف سوارج بريو قصيد دلال نت حتى تثبيت كرن بنر الفيدري همان بان نزيكي واني عرضهش چه بو؟ بله. اما باندور کمازم ویدرا هنه که سر ارجی شکر. بله. Yani dicar ziyade durturi vane bu ama bandora kemazın ser erci şekir. Jibego arda erci şeji ardake nuye. Yani ardake khave yani delal ser heve hışk nebuye. Jiber yuqasi yani cihego piçeki kevibin, cihego hışk bin لسر ویناکه آوایی دلال تینه چکرین. اما وقتی گو مروف لگوری عرضه مروف آوایا پلان نکه و مروف گوری و چه نکه مخابن de artajaده düşün. Peki mamosta gelek spas emi devam bikin le bir izna ve tabi emi beri xwabedin heremi ji lewra muxabirin meci le heremi takip dikin projanın rewşa davi geloçi emi juan bipirsin tabi iro hem li Diyarbakır'ı hem li Batman'ı hem li Manisa'yı meyvanı me yen pispor ve hebin hakikaten hem ev zelzele çima çebu hem ji netice ve zelzele çiye hem li ser şahsi me hem li ser velati me hem li ser civata me yani duvarı psikolojiye da sosyolojiye da tesirin çava ve çeyk ev zelzele bir taybeti u çare çiye embejin eme ve ki bipirsin ji pisporin xwe le bi izna ve beri xwebidin heremi hevalê me Şahin nûçegiyan me Şahin hazir e li ku derê hevalino Şahin li Osmaniye'ye peki li Osmaniye rewşa dawî çi ye Şahin tabi 11 roj derbas bûn mixabin xebatên xelaskirine xebatên lêgerînê û rakirine enkazan çawa ye rewşa dawî li Osmaniye. Öyle Mehmet Bakı vakteci qal kir 11 roj de serve erdhej da derbas bu navenda kahraman mara şe ku erdheja ku çebu le deh bajari tesira xwa zeheri zede nişanda o de roja awalda hatani ve demahane emjil kolananı levan bajara geloçi xebateyn çe kirin o da ali legerin o xelas kirin de xeyni wi o konu vekirin de gelo çetin çe kirin emjil lebenda van amadeyi hane kevun amana le bajari Osmaniye le bajari Osmaniye pir zede xarabun çe nebu o pişti erdheja a düdiya gele Osmaniye neket mala xwe ji bu wê di binayan da di avahiyan da xesarê zêde hene birastî ana jî em li cê ku ev derehanekî cê ku kon hatine vekirin nêzî hezar kon hatine vekirin li vir hîva sor û tevî afat li vir ji bo gel divan konê hanekê da ji xarina germ bigir hetanî ji bo çi lazmatiye wan hele vira tespit dikin o didin gel o alikari kekji zede dingel le bajare antabe o le navçawiye islahiye o le nur dağıji le derece erdheji xesarak pir mezin hat hole o avahiye vedri pri xarabun o jibuy xelaskirne o legerni ji iro ev xevatê hanekê qediyan dawî bûn piştî wî xesar tespîtê hanekê tên çêkirin ev avayî ku li piyane jî li wan çi qas ji erdhêjê re em bivêjin saxlemin derheqê wan de xevat tên çêkirin avahiyê ku xera jî bûne ji wan qarot dibêjin nimûne tên stendin û ev dozgerê hane ev nimûne ku tên stendin gelo
در حقی ویدا دکن دوسیای وان لگوری ویجی اف بردوام دکه ادخازم اف پیام جیپار و بکم وزارت شاندی آن دوی نزدیکی 2 میلیون آواهی هاتنه جوان نمونه هاتنه استندن و 2 میلیون و 109,087 آواهی دا خسار تثبیت هاتنه چکرن 481,805 آواهی جی لورا کارود جوان هاتنه استندن گلو چاوا تثبیت وان بین چکرن در حق واندا اف پسپوره خوات خو بردوام بکن خینی وی وکل پیش میجی تدیتن کامرامان حواله من علی یول داش بکارم نشان بده دوان کونی هان که داد چادر هانی که دا گل مالبات خورا دسکنن و هیوا سور و آفات لور نانی گرم بطنی و خینی ویجی چه لازماتی هفی در حق واندا آلیکاریا گل دکن ل عثمانیه جی کو هاتنه خرابون یا آواهی کو جی نیزی کو خسارک مزن دینه نهیلگون کسب کون واندارا جی بوی ویجی هزین اولهی قوریدورک مزن چکرنه و خانه کو جی خرابونه و جوان اف مولوزه کو درد خن دوین جیکی نکیل وان دراجی نوبت تنگرتن لودر چه خوات هفه در حق مالبات واندا ام ببین معظم وان پری وان و قیمتلی بقیمت هفن تسلیمی مالباتان دکن در حق واندا خوات جهنه براستی د عالی ریدا و د عالی ریا تیران داجی هنک اکبوون خرابون او عالی ردا خواتین تv ایرو چاره سر کرن آنا د عالی ردا تپس کرکتنه وسایت او عالی کاری دورده بردوام دکی دریا تیرانی داجی او جی کو تیرانی کو قلبون او وان واگون وان راه کرن آنا د سر داجی خوات بردوام دکنن ببین روشا داوی هری اوه چقاس کو پیش ده هر گلو چه خوات بین چه کرن امل ورهانه که سر اکران ترت کردی جی پیشکشوانه خو با عالی کاری پیشکشوانه خورا امج وانه که در حق خواتا دا جگل خورا پار و بکنم ببین امج گوتنه جو عثمانی را بهل ناونده شاین gelek spas veli rewşa davî şmera got nûçegiyan me şahin temaşavan nîşa tabii hakikaten zor û zahmet em rojên zor û zahmet derbaskin bi hevra wek milleteke tabii Osmanî ji xirabû mixabin tabii bajarê ku herî tesîreke giran lê çûye bû Maraş ji xeynî Maraşê Adıyaman Hatay Osmaniye temaşavan nêşa tabii hezaran insanên me 36,000 zêdetir insanên me canê xwe ji dest dan bi hezaran insanên me birîndar bûn û rewşa hin kesan jî giran e tedawiya wan dewam dike ev yek jî gelek mühim e û tabii ji vir şûna bê çi bikin heqeten wek millet em ê çawa bikin çawa birîna xwe bipêçin lazim e ku ji vir şûna mê bi taybetî ji bo meqdûrên ertêjê çi bikin çareyên çawa dermanên çawa reçeteyên çawa lazim in em ê vê yekê de îro îşev de programê da jî xeber bidin lê bi îzna wezî vê carê ji berî xwe bidim Adıyamanê temaşavan nêşa Semsûrê tesîreke pir xirab çêbû mixabin li Semsûrê Adıyamanê nûçegiyanê me Ahmet li wê derê Ahmet Çokuş Ahmet gelo çi ye rewşa dawî li Semsûrê Evar baş Mehmet Bakı li Adıyamanê êş mezin û girane mixabin atmosfer sare lewra em dikarin bêjin weka ku li Adıyamanê qiyametekî pêk hate ji ber erdêhê jî 1485 avahî hilweşiyan û 6108 avahî jî xesarên mezin pêk hat yani li Semsûrê bajar wêran bû yani kesê werin vî bajarê bi rastî nas nakin lewra êdî Adıyamana berê mixabin tune. Niha Mehmet Bakî. Belê Ahmet em carekî berê xwe bidin Adıyamanê Ahmet wê bêje ji me re rewşa dawî çi ye Adıyaman tabii ne bi tenê Adıyaman Kahramanmaraş Hatay heqeten rewşeke pir giran heye li wê derê tabii insanê me çûn mixabin û insanê me yên ku dibin enkazê daman bi rojan bi saetan yên ku hatin xilaskirin tabii ev jî heqeten kevxweşiyeke dema ku insaneke ji bin enkazê piştê saetan şûnda piştê bi rojan şûnda binêrin 10-11 roj derbas bûn lê hê jî
او جانê me ew însanê me ji vir enkazê bi sağ û selametî dahatin derxistin merv kêfxweş dibe lê êşeke giran e ev qas hezaran însanê me jî çêbûn wan dibin enkazê daman mixabin giran e wekî bobelatek heqeten merv lazim e ku nebêje zelzele an jî erdhêj ev bobelateke mezin e bêguman nihamê careke din berê xwe bidin Adiyamanê Sem Sûrê û Ahmet Kerem ke devam ki. Mehmet Bakı, Adıyaman tofaneki mazın derbas kir. Bajar veyran bu. 1485 avahi de erdi. Beli problemeke tekniki de denge nüçegiyanî me dahi bu bile hevalê me çareser bikin temaşvan nevja hakikaten Adıyaman çavayke, Hatay çavayke, Bajarên din çavaya bi rojanın tabii ki em takip dikin dişopînin nüçegiyanî me jî li herêmê dixebitin hakikaten rewşeke çawa heye li deh şehrên me, deh bajarên me gelek qezayên wan bajaran li gundan bi taybetî jî tabii gelek mühime bêguman. Ji vir şunda tabii lazim e çi bekirin ev yek jî gelek mühime me li ser vana jî biaxivin bi sporê me doçent doktor Şefik İmamoğlu got behsa wan xeta kir wa talûkeyê jî kir ew xetên zelzeleyê ew xetên ku dibin sebeba zelzeleyê depremê erdhêjê hêjî dewam dike tabii talûkê heke heye û lazim e ku em jî tedbîrê xwe bigirin bi taybetî tabii divê em di dema erdhêjê da çi bikin hakikaten em dizanin ku welatê me welateke erdhêjê ye ve her tim çêbe di tarîxê de ev qas zelzeleyê mezin çêbûne lê em ê canê xwe çawa biparêzin muhefaza bikin em ê çawa xwe xilas bikin canê xwe xilas bikin ji zelzeleyê tabii piştre divê gavên çawa bên avêtin me ji av fadê pirsî ka em ê çi bikin û kîjan tevdîran bikirin. Hintişt hene ku di dema erdhejê de jiyana mirovan xilas dikin. Dema erdhejiya rûne bi derekê bigire û xwe biparêze. Ev kaydeyeke serekeye. Depremin saati zamanı maalesef ki bilemiyorum. Mixabin em nizanin wê kengî erdhej çê bibe. Dema erdhejiya rûne bi derekê bigire û xwe biparêze. Divê em sakîn bin û beriya her tiştî ji ciyê xwe ewle bin. Piştî vê divê tu bi kesên din ên li malê re li cihekî müsait kom bibe. Piştî vê divê tu bi kesên din ên li malê re li ciyeke müsait kom bibe. Dema ku erdhej teqe sekinî divê tehliye dest pê bike. Korîdor jî ji bo tehliyebûnê divê vala bin. Ez pêşiyê bîn dikim ka gas vemiriye yanna. Piştre ava malê digirim û têm aliyê din sîgortayên ceyranê da dixim. Malbata xwe hil didim û deriyê saxlem vedikim. Her wiha çenteyê afêtan hil didim ba xwe deriyê mala xwe jî kilît dikim û sa derdikevim. Her wiha divê em ji bîr nekin ku erdhej wekî yên Meraşê li ser hev çê dibin. Ji ber vê jî piştî erdhejê divê welatî dîsa nekevin avahiyên tehliye kirî. Di zelzeleya Erzincanê da ku di sala 1939 da çêbû çilû tabii bi hezaran însanê me jiyana xwe ji dest dabûn mixabin. Vê carê jî Maraş merkez navenda wê Kahramanmaraş temaşevan nêja du zelzeleyên mezin Pazarcık û Elbistan û vê carê jî ji 36,000 zêdetir însanê me canê xwe ji dest dan canek bê jî bi hezaran can bê jî heqeten êşek pir giran e bobelatên bi vî rengî bobelatên wiha û ev jî ji bo me imtihan e bêguman û lazim e ku em heqeten ji vir şûnda tedbîrên çawa bigirin. Yani pisporên me, akademisyenên me her tim dibêjin û her tim bala me dikişînin ser van talûkeyan, van tehdidan, van bobelatan û afatan. Welatê be coğrafyaya ku em lêne û heyata xwe em derbas dikin tehlikeyên wiha di tarîxê de çêbûn ji îro jî çêbûn ji vir şûda jî çêbin. Peki em çi bikin? Yani li ser me, li ser saziyên me yên dewletê, li ser saziyên me yên STK'yan, li ser wek hemwelatiyeke, wek welatiyeke, wek şexseke
وظیفه که چه که لسر ملیمه لازمه که هرکس حقیقتا لگور و حقیقت لگور و راستیه تف بگره و حرکت بکه بگمان جویر شوندا تشتین کو ام بکن گاوین کو ام باویجین گلک مهمه و tabi adine jî hakikaten brojanın ku em radbên radzên rûdinên tabi hak deşê me de jî aqlê me de jî ev bobelat heye. Şixwe xew jî çû û binêrin ev qas insanên me dibin enkazê daman birçî tî tabi brojan em bêjin lalekî şert û mercên hewayê gelek sar bû serma bû û ji bo wan halê wan bifikirin psikolojiya meriv xirad be heqeten û lazim e ku çi bêkirin divê meseleyê da em bêjin em ê xeber bidin. Niha pekî em ê careke din berê xwe bidin Diyarbekirê û li Diyarbekirê jî psikolog Vecdîn Çelikeke mamosta merhaba êvar te bixêr. Merhaba, êvar baş şware. Gelek spas eşeke mezin derbasî be ji bo welatê me heqeten ji bo insanên me yên ku jiyana xwe ji destan Xwedê rehma xwela li wan bike. Tabii birîndarên me hene tedawiya wan dewam dike. Xwedê şifayê bide. Li Diyarbekirê gava ku zelzele çêbû tu li ku derê bû mamoste te hîs kir di dema zelzeleyê de artêjê de we çi kir? Pêşê de serê me gişa sağ bi, derbasî bi. Heçê mayî bi Xwedê Teala şifa xêrê bide înşallah. û heçê mirî jî Xwedayê Teala rehma Xwedê lêke. Ez li Amedê bûm, yani şev saet 4 wan bû ez şiyar bûm. Nizanim yani normalde ez şiyar nabim de. Saet 4 de şiyar bûm min dora xwe nerî 10 dakika 15 dakika şûn de milê nerî erthêjî çêbû. û wenî bû yani çawa ku erthêjî çêbû ez li Diyarbekir bûm. Peki di dema artêjê de hissiyata ve çi bû win psikologin mamoste deman demê da hakikaten hissiyattekî çawa hebû ve çi kir? Yani pêşî de tabii normal insan mesela ditirsi dikevin şokê hinek hene mesela xujubîniyê de davêjin hinek henin mesela nikan hareket bikin hinek henin mesela dikevin şokê dikevin tesîra wê derûniya wan xerab dibin xwe paca davêjin hinek henin mesela intihar dikin her tişt dibin mesela serê wan tevlihev dibe mejiyê wan tevlihev dibe derûniyê wan tevlihev dibe yani nizanin çi bikin. Ama pêşî de saet 4 bû ez dibêjim xê ez şiyar bûm 10 dakika 15 dakika şûn de milê nerî zelzele dibe yani erthêjî çê dibe ez derbasî oda din bûm yani diya min jî li wir bû min got şiyar be zelzele dibe ama sakîn bi tiş nabe ez bawerim li vir nebûye cê xwe dirûne em ji xwe tedbîra xwe bigire ama ez zanim li vir nebûye ji ciyekî din bûye hema ciyekî nêzik de bûye û bîna xwe bigire û özellikle ez tiştekî wenî karim bibêjim mesela hinek hene di malbat de însanê nêxweş hene diya min jî mesela nêxweş qelpê re heye min çî kir derman derxist min derman dayê di wê aliyê de çaxa deprem dibe hinek hey mesela nêxweşînê qelp pê re heye dikevin şokê kanûn qelp krizî derbas kin mesela hêla batmanê tiştekî wenî bû bo ez dibêjim xê yani tiştê wenî jî dibe dermanê da em rûniştin دقاق 2 dakika em bende sekirin men got bira derbasî bi û men bîna xwe girt û me av mav vexwar û wenî yani derûniya min jî ez sakîn bûm yani zêdetir ez nebûm panîk yan jî min nego tiştekî giranî bûye çûnkî tiştekî wenî binhêşa min de hebû yani Diyarbekir ne cê erthêjiyê ye li Diyarbekirê jî gelek xanî diva dena derbas nabe. Peki diva dena derbas nabe ji bo ya ez sakîn bûm got tiş nabe îca wenî derbas bû çok şükür tiştek nebû yani zêdetir me hesar mesar negirt hema ez bawerim wê çaxê min got Diyarbekir jî hesar çê bûye hema min merak kir min got hecaba li ku derê zelzele çê bûye. Peki li Diyarbekirê jî gelek insanê me jiyana xwe ji destan enkaz jî hebin dibin enkazê daman mixabin. Lê belê tabii gava ku meriv were ser meseleya derûniya insanan heqeten tu wek pisporê psikolojiyê binêrin me em şahîd bûn heqeten yani gelek mucize jî çêbûn ew zarokên ku hatin xilaskirin ew insanên ku ji bin enkazan piştî bi rojan 7 roj derbas bû 8 roj 9 roj 10 roj heta piştî 11 rojan insan bi sağ û selametî jî hatin xilaskirin lê
بفکرین کو insanek bir rojan dibin betonê da, dibin wan molozan da, dibin wan kavul û enkazan da dimîne, û paşê jî wek birîndar tê xilaskirin, yani ew qas roj, ew qas dibin enkazê da dimîne û paşê derdkeve gel û tesîreke çawa li ser derûniya wan însanan çêdike, ew zelzele û em bêjin ew tiştê ku hate serê wan însanan. Ez bixujî zaten çûm ser enkazê min dî çend hevalê min jî rahmet kirin, çend akrabayê me jî hebû rahmet kirin. Yani tiştekî pir zor. Aliyê derûniyê de jî em lê binere pêşiyê de yani em wanî kanin bifikirin yan jî biponijin. Mesela hûn ciyakî de nav qutikekê de duê qutikê de toz heye, duman heye, mesela mij heye û sare û em bêjin mesela av tune, nan tune yani derûniya me re zêdetir xera dibe. Ama pêşiyê de mesela mirov nizan tiştekî wenî çi yani gelo ez mirî mi yan jî ez nemirî mi? Ez di jiyanê de mi ne di jiyanê de mi? Dengê min nayê min jî mesela. Pêşiyê de mirov dikeve şokê. Di bin tesîra şokê de îja nizane çi bike, çer bike. Dawiyê îja saatek, 2 saat, 3 saat, 5 saat derbas dibe. Dibêje ki mesela ez li ku me gelo çer bû. Ez mirim yan jî nemirim. Dawiyê mesela tesîrî fizyolojik heye, tesîrî mesela derûniyê heye, mesela av tuneyê mesela bê av dimîne, zêdetir mesela birçî dimîne, tî dimîne. Mesela ne roja em bêjin belkî hinek sağ hebûn. Rojekê 2 roj, 3 roj îdare kir, ama roja çara di sermayê de dimire. Roja pênca mesela di psikolojik olarak aliyê derûniyê de mesela xwenda dike û dimire. Mesela roja pênca şeşa wenî dibe. Di vê aliyê de gerek mesela derûniya wan derûniya yani sağlam derûnî di vê aliyê de pir giring yani. û mesela kaygı çê dibe. Yani tırs çê dibe zêdetir. Dibêje ki acaba çi wer serê min ez ê ji vir derkevim yan jî dernekevim. û hinek heye mesela pir gerîbî dibîn yani di gerîbî li xwe dinerin dibêje gelo ev laşê min e yan jî ev ne laşê min e. Yani ruhê min cî deyî yan ji laşê min ne cî deyî mesela. Derûniyek wenî çê dibe. û zêdetir dikevin şokê. Çawa ku têkevin şokê mesela nizan laşê wan cî deyî ne cî deyî, derûniyê wan cî deyî, ruhê wan cî deyî ne cî deyî nizanin. Dibêjin ez mirî me av tune, nan tune, şîv tune ez li ku me gelo belkî ez li cehennemê me yani haya min ji me tuneyî. Yani haya wan zêdetir mesela pir dîkata xwe nikanin bidin xwe, nikanin bidin hev li dora xwe. û wenî navbera jiyan da dike ser mesela niga bimîne. Dike ser niga bimîne. û mesela cana laşê xwe dinerin, laşê wan mesela birîndar bûye, mesela destûniyê wan jê bûye, mesela xwîn heye, dikevin şokê. Tesîra bin tesîra şokê de mesela ditirsin ez ê bimirim ne bimirim tirsê wenî dikevin navbera jiyana wan de. û bin erdê de mesela serma heye yan jî bela sermayê mesela kanin bimirin û derûniya wan wenî derbasî dibe yani. Peki mamoste mi devam ekin? Ama derûniya sağlam pir mühim yani. Peki emi devam ekin ji vir şunda hakikaten ji bo wan mağduran lazım e ku em çi bikin yani yani ji bo rehabilita wan em bêjin çi lazım e tedbirên çawa anjî tedaviyên çawa lazım em li ser vê xeber bidin lê bi îzna we mêvanek me dîsayeke mêvanek me hêja Profesör Doktor Hasan Kandemir ji zanîngeha Celal Beyara Manîsê temaşevan nêje û jî bi sporiya wî jî li ser psikiyatristê zarokan bixwe û akademisyen e. Mamoste merhaba bixêr hatî. Merhaba Serçava Evar Baş. Gerek spas Evar Baş. Tabii mamoste mixabin bo belateke wate serê me û em ê bi vê ra hayata xwe ji vir şunda jî bidomînin wiha êşeke mezin, elemeke mezin lê tabii insanên ku çûn mixabin çûn, canê me çû lê ji vir şunda hayat devam dike lê wê ça devam bike bi taybetî yani ji bo psikolojiya me, ji bo derûniya me em bêjin. قناعت و چیه به تایبەتی ez dixwazim piçekî behsa zarokan bikin çimkî gerek ew zarokên piçûk hê bîst rojî hêj em bêjin dumehî 3-4 salî 5 salî 7 salî ew zarokên ku ji bin enkazê heqeten û bi sağ û silametî tabi hatin xilas kirin em lê dinêrin saxe silamet e kêfamet tê piçek jî لبلی درونیا وان پسیکولوژیا وان به تایبەتی ji vir şunda hayata wan ji vir şunda ve çawa devam bikene ki ev yek ji gelek mühime
Yani zelzeleyin vaha, bobelatên vaha, adêjên vaha tesireke çawa bi hususî li ser zarokan tesireke çawa çê dike? Yani vakak beri duhazım sersa hiç milleti mera buhazım seri milleti metevasa ve hoş birindar aranji az inşallah şifa khire ji Xwedayê Teala duhazım. Ev ya pır tiştek mühim vakak bu sebi ji tabi li gora temenê xwe emrê xwe ji vê erdhê jî her yek li gora wî tesîr da servan. Enek sebiye mesela bejin pır küçüktür ve kakıga ve belki çenmeyi iyice bun. Beli. İyice enek sebiye berya mektebi, enek eve de çaha mektebi de vakta kam sebiye dinlerin sebiye enek jimazınan durumavan daha dügühere yani. Her sebiye ve kahvdu evkunaken le karşı ve evke ve durumu. Aynı tesir çenabın yani. Sebiye tabi aynı tesir çenab bedenek Denek ciya da yani emdinlerin encarna emciyem şaş zihniminin sebi mazına encarna derbari vantışta da daha deruniya van sağlamtıreci. Yani gelek insan dibin belki embejin sebi daha pırtır tesil van verekirin rast de denek tışta da ana denek tışta ne evana mühimin embejin birindar biye anne biye ya merveki huvenda kiriye anne kiriye yajmala hubiye anne biye yani henek tışta henek vana merif garbevka kogo mecbur roje bevaçı bikin. Yani vana merif garbevka ke sağlam bik ke sebi carnaj mazına çetir jil karşı vantışta evkovan deriniya ko yani nefeşin mehoşin vara dernay. Ez tişteki merak dikim. Tamam. Zaroken küçük hayvan jiti tüşteki tüneye. Yani dümeye, semeye, saleke, embejin dü sale. Le piçeki zaroken ku piçeki fam dikin ev çiye ev bobelateke çoğu hat çiye yani diamın çu bavemin çu her tişt bir serme da hat ez birindarım ya piçeki ku fam bikin ev bobelateke ev tişteki pis xrab embejin li ser wan zarokan gelo tesireke çoğu çedibe. Yani mesela me pajidit li ser medyaj medit yani zarokeke piş rojan hat bu xlas kirin li ser hamdi xwe nebu yani oha gava kul medneri oha yani tu cevabek neddat mesela embejit Raste sebik ana ku emri wan çıkamazdı ve embejin sebiki berya 10 sali 11 sali pır henik tışta da aliya da mejiye kudanek fama tışta nake yani. Ama sebi embejin piştik yani eve berya disaliye muhabejin ku belki titişki famnekin ama pey disali 5 sali ev sebi hinek merif kara jora basa ve erdhej bike yani yok embejin karib deftere yatışta bir diser hep bejid beni erdeda ci diçintin o vahad be servi erdhej çedi be o lugora temeni wan ev ya degiş ve disa psikolojiya wan ji yok ku ana çıkas ku mazım bivin ku dev bavi wan cem wan bin wan bejin jmala ku dur nekevin birindar ne bin ew qas deruniya wan ew qas hindiktir tesir li ser wan dike ev ya tabi divir da pır tişt jimera jî dikevin em weka ku em de televizyonê da der dora em dinêrin em sebiyat vîn ev sebi gelek sebiye mana zan mesela dev bavi ku dur ketine ev ya pır meseleki giringe bi dilgerimi hinek insan mesela mecî digerin de pırsın vên em ji bu van sebiye em karin çi bikin hinek dixwazin wan têxin tekliya xwe malbata xwe gere pır zû pır acele ew nekin yani merif karar destîne yani gelek insan dîsal met pırsın vên em çawa bikin em bêjin ya sebiye me em bêjin binê xwe divê şil dike yani hatta na tiştek avan nedikir ya bime vad zalika naxwaze ji me dûr bikeve diye bavê wan divêjin ji min naket em nikarin bê wan harin tuwaletê em nikarin titişkî bikin her sebîkî li gora xwe li gora emrê xwe li gora temenê xwe weka ku min got ew ka wan em bêjin tepkiya wan diguhere yani divî tiştê de tiştê en mühim ku em ê çi bikin yani em karin serviya bisekinin çend salî bejî çıkas küçük bejî kerem ki hûn tişkî got herhalde. Belki Mamus ez tişteki bir pırsım hakikaten yani ev acizin çawa çedibin mesela anji nexweşiyên çawa çedibin gava ku wek psikiyatrist meseleyê dinêrin ji vir şunda divan zarokên me da aciziyên çawa rehesiziyên çawa nexweşiyên çawa ku wê derkevin û wê hûnê mecbûr lê müdaxale bikin em bêjin. En mühimi wan ku em bêjin tabii evana daha berî em bêjin sala 1999 da jî erdhejek çêbû ji wê erdhejê em zanin hinek tişta em zanin yani her merivê her sebiyê ku em bêjin erdhejê jiyayê dîtiye
nay winavek ve illa acizi ki teda derkeve yani. Yani em jî li ser vana dixebitin em bêjin yani te erdhejê dît te erdhejê damay ama kîja nexweşîn derdikevin em pirî em bêjin yani piştî ev travmaya mezin e vesvese ya tırs ku me re dibêjî ev tirsa travmaya acaba dîsa ev tişt were serê min ya piştî wî em bêjin weka ku dîsa erdhejê ya dîsa de ew ke xuda dixevne xuda di çawan roja di lêstikê xuda di jiyana xuda timeka ku erdhejê be û sanki wê dîsa çêve ev tirs pirmîme gelek nexweşa da ev derdikeve îja li gora temenwanekî sebî daha mastır da em bêjin seriya deha wana da em divên depresyon ya vesvese anksiyete kaygı evana daha pırtır em divînin ama tiştê mühim ev ya weka ku min got yani nay vî navê ku ev sebî tev aciziyekî bi wan re çê bibin. Yani herkes tê wî fikrî ana dêw bavî digerin divên em çi bikin ji bo sebiye. Yani van rojê ewil da ji ko em awa dibêjin. Yani eviya em bêjin sebî çi jî nîşan bide hûn çi guhertin sebiye re bibînin jî eviya naymana aciziyetekî. Van rojê ewil özellikle gere ewk nekin. Mesela ti derman neyn sebiyan. Yani eviya tişkî ku em bêjin olağan dişî bû ama van tiştê ku em sebiya da dibînin evana normalin. Nayn mana aciziyetî. Yani xewa wan xera dibe, xwarina wan xera dibe, weka ku min got em bêjin bala wan xera dibe, sebiyê ku harin mektebê ya ders mersê xwe bixebitin, nikarin bala xwe bidin derdora xwe, evana tiştê normalin. Yani ve pırt tiştekî mezin e. Divî durumê da jî berî nikare sebiya re merî însanê derdora xwe re bêje eviya tiştekî normal e. Evan aciziyeta çimat da dertin. Yani rojin evil da em gelek aciziyeta divînin di insana da ama çıkas ku roj derbas dibin özellikle jî piştî mekî wana evana pirê wan kêm dibin yani. Peki. Em devam bikin dibeli disa mêvanek me ji Stenbolê beşdarî program me dibe Sibel Terzioğlu civaknas mamoste merhaba ve mixêratin tabii wek civat jî heqeten ev bobelat li ser me hat ku em çawa derbas bikin bi taybetî tabii ji roja ewel heta îro gelek tiştên xweş çê dibin yani ji bo alîkariyê ji bo ku piştevaniyeke destek em bêjin alîkarî bêşandin tiştên gelek baş çê dibin mamoste merhaba bixêratî. Merhaba, canım başım. Gelek spas mamoste mixabin tabii. Dengim te? Beli dengê we baş te dengimişti herhalde. Dengê werim te ser çavara ez berî pêşî her tiştî serê malbatê me, serê milletê me sax be wanê hayatê da mayê ji wan re sevrekî ezîz dixwazim ez zav em vê alî da meşgûl kun acizin em zav dilê me bi wan vane em tev taziya me devam dike alîkî da jî ez dixwazim kî em tev dengeke problemeke di dengê we da bila hevalê me hel bikin çareser bikin em berê xwe bidin Diyarbekirê jî psikolog Vecdîn Çelik heye mamoste tamam bobelatên wiha her tim çê dibin tê serê me lê heqeten lazim e ku piçekî mamoste Hasan Kandemir jî Profesör Doktor Hasan Kandemir jî behs kir behsa wan zaroka kir bi taybetî bi xusûsî jî lê afet zede yani insaneke ji bin enkazê derketiye derûniya wî insanî em bêjin îdî xirab bûye heqeten lê lazim e ku meriv çawa tev bigere çawa em bêjin muameleyeke çawa bike pêra gava ku em xeber din em bêjin çawa yani muamele bikin pê ev yek jî mühim e ne wisa? Mamoste Vecdî? Tamam, dengê we tê. Ez kanim bersivek wenî bidim. Kerem ki. Ez kanim bersivek wenî bidim. Yani pêşiyê de di civakê de însanê me zêdetir tişta fêm nake. Ez bawerim dixwazin ki alîkarî bikin hema alîkarî gorî wan mesela nabe. Hûn ê bêjin çawa mesela dehirin dibêjin ki bin enkazê de însanek maye pêşiyê de wî însanî gerek fehm bike. Derûniya wî însanî fehm bike. Hema însanê me zêdetir fehm nake. Çi dikin derdixin, îja denga derdixin, tekbîratînin, îja bawermiş dibin mesela dengê xwe zêde dikin. Pêşî de gerek dengê xwe zêdetir dernexîn mesela. Zêdetir bila dengê xwe nexîn çünkü bin erd de
او نخوش zaten او بنا انکاز درکتی جخو درونیا ویجی تندرستی ویجی نباشه گرک ویا بین برچاو خو yani درونیا نباشه بن شوکه دی چاکو بن شوکه دی insan bağırmış böylese denge xo zedetir bikse denge wan mesela naye mesela ev zedetir mesela tesiri etki idwan dike u em beje u em kanı bejin mesela çaku derket mesela fotoğrafı wan video wan der dikşinin u video fotoğraf bikşin ise zedetir ev gori deruniya wan ji mesela deruniya wan ne baştı yani gerek fotoğraf u video wan nekşini çünkü mesela çteki wani hey em beje 3 sal 4 sal şunde 5 sal şunde mesela acıya kışan diye ez naxwazim travma mı derbas kiri bin ve travmayı da ez naxwazim belki fotoğrafa yanjı videoya bikşinim ama tem videoyu fotoğrafımı dikşinin u da sosyal medyada parvedikin u darım mesela televizyonda mesela parvedikin tiştevani aliye deruniye de ne baş ez naxwazim mesela travmayı mı insan bibine u zedetir mesela ariye zarok ji imkanı lebner mesela zarok ji bin tesira şoke değil bin tesira şoku değil, depresyonu değil mesela, anksiyete heyi mesela, kaygı wan heyi, tırse wan heyi. Ev nizam ve dünyada yani ne ve dünyada gerek mere ve aliye de wan fem bike, u ve aliye de juan binarı, u fotoğrafı wan, video wan, bi taybeti gerek mere wana mesela veya per gringe gerek par ve neke. Gerek wan ziyatır fem bike, u denge xo zeyde neke, u mesela henek heyi bin enkaz de derketi dare mesela avedi. Dibêje bira av bide. Ê çawa ku av bide mesela vücutê wî laşê mesela nikan vê avê rakin mesela tiştekî wenî heye. û divê aliyê de gerek mesela hinkî sakîn bi, hinkî mesela dengê xwe kêm bike û ew bin enkazê de bin şokê de yê mesela ditirse ketî şokê gerek vana fêm bike û gorî viya mesela hereket bike. Çawa ku gorî viya hereket bikise ez bawerim zaten bin şokê de mesela zaten deruniya wan nebaş ez bawerim mesela hin bira çawa ku sakîn bi mesela dengê xwe neke aliye ê bin enkazê de mane mesela ew hin baş bi deruniya wan ew hin sakîn derbasî bi û ew sakîn her xestê her nexweşxaneyê. Peki mamoste Vecdin deruniya wan xira dibe te got depresyon em bêjin an jî tiştedinê jî çê dibin yani ev demkiye an daimiye travma piştê travmayê belê peki ev demkiye ne olsa yani deruniya wan mağduran da o tiştekî daimi çê dibe çê nabe yani ev derba yani dugehere gorî bin enkazê de mane yani gori zaroka, gori salewan, gori em bêje psikolojik dayanıklılık. Em vê haliyê de lê binere mesela dugehere. Mesela hinek hene 6 meha de salkê de viya derbas dike. Hinek hene mesela heya sona ömrê xwe tu carî derbas nake. Ev gorî insana dugehere. Ev gorî zaroka bi taybetî mesela ser de biaxivîne zarok zêtir mesela newek mesela mezinayî û ji bo vê aliyê de mesela ê zarok hîn dereng derbas dibe mezin mesela hin zû derbasî dibe. Çünkü mezin hin çêtir fehm dike mesela kanın mesela têkevin nav civakê kanın deruniya xwe baş bike kanın rehabilite bibe. Ama zarok hin dereng derbas dibe aliyê zarok de. Yani deruniya wan zêdetir hin mesela em bêje çawa hin zayıf yani. Peki. Em devam bikin ez ê berê xwe bidim belê Manîseyê. Li Manîseyê jî dîsa Profesör Doktor Hasan Kandemir mêvanê me ye mamoste. و پیچکی بحث وان زاروکا کر لبلی تبی زاروکین کو جزازله خلاص بونه جد عدهج خلاص بونه بگومان تمام او یکشی لبلی ین کو به جمله که و گوت و بحث کر زاروکین کو yani Manisa, İstanbul'u, Ankara به تلویزیونی، آنجی به اینترنتی، وان انقاذان، وان دیمنان، وان ویدیویان، وان ام تشتی کو خرابویی لیدنیرن، ام بیشم به ساعتان لیدنیرن. تابی مکتب جی تعطیل بو و زاروکی مجل مال بون حقیقتا. گوا کو ها لتلویزیونی تماشا کن به ساعتان آنجی لینترنتی لیدنیرن تأثیره که چوا لسر وان زاروکان چید به؟ Yani evya pırseke pır giringe gere zaruk pır televizyonu ya van habera temaşa nekin ne indiktin yani çıkas kim ambejin van habera temaşa bikin avkas baştıra tabi evya nayve vateyi ana ku ambejin vaka ku tişteki ne bu be haya meriv tişteki ne be ne bir havayı yani bila haya zarukan jih hebe ne olsa yani hakikate ki vahat şey bu ya bila haya
hayvan çünkü her en tişte mühim rastiye. Ana sebi zaruk zanın yani ku tiştek piye bejin dimale da merib berdike ve morale merib karadı be ya merib dama kuda haber de ya bejin televizyonu temaşa diki vakta ku zaruk te vakta bigiri fam dikin tişkas ne beji o ya fam dikin yani. Beli. Rasti beriya her tiştik eri hayvan muhakkak jebe ama hani avkas yani pır embejin va habera gere temaşenek yani haberine be yani veneyim pır ne hoşene gere vana ne vinin. Yani çıkas kim maruzi vana bin avkas juvara baştıra ama vakak mugu muhakkak gere rasti zanı bin. O gere vana vere haberdan. Yani ilser ya çiye erdheş çiye vakak bas gibi pırsi mi haberda. Peki çava Mamus Semer tam divê noktayı da mühim çünkü yani evladım me hakikaten o ev hakikateke lazım ku em jêra wekî dê û bav jêra bêjin lê çawa bêjin mamoste yani bi uslubeke çawa bi teknîkeke çawa bi rê û rêbazeke çawa meriv ji zarokên ku fehm dikin belê ev zelzele ev tiştekî xirab e meriv bi uslubeke çawa ji wan zarokara behsa van bobelat û afetan bike. Yani evya devirda işte mühim evyaya gere peşi merif bu ana haber de merif juan fan bike meraka çıdikin. Ana carhe merifin tiştat bejek yani merif mejiye bu da mazın dike tişte ku ne havciye merif pır trijman ad veje. Merif juan bu pırse o embejin meraka çıdikin li servi merif bu ara şora bike haber de yani. Meraka çıdikin embejin de basa mirne bikin basa arteji bikin ya bejin acaba cime bejin güvenliğe ne güvenliğe vantışta yani menif çıkas bu ana ku haber bir de her se bitişte ku mejivi de çıp hazır pırsa bu avay ve bersif bir de en tişte mühim eve icaz her se bici zamanı vici duguhara henek se bir bejin be resma karın tiştan bikin henek se bir be leistikand leistika huda karın vantışta bin hole mervi van nere yani evana ligora amri van ligora temeni van duguhara ama menif ve fersende bir de van ku demeji van da çaya o bukazın çık haberdin. Yani çiş meri bıpırsın ligora temene van ber pır direjne ke pır embejin bider u doğru işte ku nafazın çünkü icara nekteşmiş embejin pır bersiveka ev de pırsın o meri seri pır direj ke zede de ke gere meri livana dikkat bike. Peki Mamus emin devam bikin bir izna ve emin careketin beri xwebidin Diyarbekirê Mamus sevejin naha bi hezaran insanên me di çadiran da hayata xwe bidomînin heta ku ji wan re warek wargeheke xaniyeke avagiyeke bê çêkirin tabii şert û mercên çadiran konan yani em jî zanin hakikaten zor û zehmete bi hezaran insanên me her tiştê xwe berdane terikandine berî xwe dane ber ber akrabayên xwe yani mesela li Enqerê, li İstanbulê, li Bursayê, li İzmirê akrabayên wan hene her tiştê xwe berdane û niha li ber akrabayên xwe dijîn. Yên ku hatine ketine şehr û bajarên mezin xanî kirêkirine û bi zor û zehmetî em bêjin hinekî alîkarî ji bo wan hatine berhevkirin û hayata wan wê dewam bike. Yên ku li otelan, li wargehên talebeyan, li yurdan hatine bicîkirin hakikaten. بفكرة يعني حادثة كوها حادثة ما peki جبو درونيا وان إنسانان جبو كو ev insanın ما برحتي بچeki ve pevajoy derbas bikin van rojin zoru zahmet derbas bikin çi lazım merif çi bike yani duvarı psikolojiye da bitaybeti jibo ku deruniya van pırxırane be lazım ku hem saziyen devleti qastamne ve hem saziyen devleti hem ji STK'in sivil em çi bikin ku ev rojin zoru zahmet oha jibo van biçeki birahati derbas be Bira peşiye de bibin yek tucari hevdu jibir nekin hevdu bernedin alikari hevdu bikin em zana ev rojana zor û zehmetî derbas dike hema bira li xwe binêre li dora xwe binêre ana jiyan berdewam dike zêdetir ji wan re jiyan bi zorî bi zehmetî berdewam dike hema berdewam dike û viya yek a duyemîn bira ji xebera yani bira ji nûçeyan dûr bikevin tu jarê ji nûçeyan nenerin ji televizyonê nenerin yan jî civakê medya nenerin bira ji wan dûr bikeve çünkü çağa ku mesela deruniya wan zaten xerab bûye eger ku li nûçeyan binerin li civakê medya binerin ew fotoğraf parve dikin video parve dikin li wan binerin
ve çağı deruniye wan ev hin xarabe u an seyamin merov kanı bibêje mesela bira alîkarî bigirin alîkarî psikolog psikiyatrist divan dera de alîkarî bigirin sivil toplum kuruluşlarî alîkarî bigirin û devleta me ji xwe li hinda wanin her tim alîkariyê wanin bira alîkarî mutlaka bigirin ji tenê ev ana post travmatik stres bozukluğu derbas dikin yani travma sonrası stres bozukluğu derbas dikin divê aliyê de gerek mesela mutlaka alîkarî bigirin bê alîkarî tucarî nabe di civakê medya bira dûr bikevin o ji bo zaroka em bêje di çadira dimînin navbera çadira de mesela ji bo zaroka cên dibistana mader çêkirine cên mektebê ji wan çêkirine mesela lîstok heye lîstok kirin navbera çadira ji wan mesela ji bo ku jiyana xwe berdewam bikin û bira tucarî mesela ji vêya bîr nekin jiyanê berdewam bike her tim berdewam bike îro mesela saxmane destûniyê wan digirin mesela hinek hene saxîn yani bira ji vê aliyê de mutlaka veya ji bîr nekin yani miriyê wan jî heye em fehm dikin mesela em cana xwe dikin şîna wan çünkü me jî tesîrî me jî kir me jî deprem dî hema tu jarî bira ji bîr nekin jiyan berdewam dike û bira herin mesela di vê aliyê de kursên taybetî heye mesela kursên şaredarî heye bira herin wan dera alîkarî bigirin bira ji sivîl toplum kuruluşiya da mesela alîkarî bigirin û bira tu jarî hevdû ji bîr nekin bernedin mesela tekiliyê xwe bira baş bikin di însanê din re mesela di vê aliyê de mirov lê binere mirov tenê dibîne canek hene mesela dê bavê xwe wenda kirî mesela em bêjin malbatê xwe wenda kirî hevalê xwe wenda kirî tenê maye ji vî tenêtiyê mesela hevlidora xwe gerek binere hevlidor û însan ew ê ji we însanî re mesela ew însan tenê mayê ji we însanî re ew baş binere ew pişt derkeve mesela alîkarî bike di vê aliyê de mesela mutlaka bira alîkarî bigirin û bira her mesela cihê rehabilitasyon heye bira her psikiyatristê psikolog ez bawerim pêşniyarê wenî ew ê ji wan re baş werim hema tu car bira ji bîr nekin mesela di televizyonê nûçeyan û civakê medya ji wana bira dûr bikevin û bira têkevin nav civakê dora xwe binere hevli dora xwe dîqet bike û tu car vana ji bîr neke ev roje ew ê derbas bi yani zordayî her tim heye di vê jiyanê de her tim heye bira ji bîr nekin hema di zordayî şûn de rehatliqiyê jî heye viya îmtihanek gelekî mezin e mirov nikane xwe têkî şîna wan jî bi rastî pir zor e bi zor derbasî bi hema tu carî bira ji bîr neke devleta me li paş wan e însanê me li paş wan e Peki mamoste Vecdîn alîkarî hevdû bike îro roja yekîtî em ê hevdû tu carî ji bîr neke bernedin mamoste Vecdîn gelek spas ji bo beşdarbûna te li Diyarbekirê bû mêvanê me psikolog Vecdîn Çelik temaşvanê ji em devam bikin li Manîsayê mamoste Celal Bayarê zanîngeha Celal Bayarê Profesör Doktor Hasan Kandemir mêvanê me ye li Stenbolê me careke din berî xwe bidin Stenbolê bilaêvalê me hazir bikin civaknas yani sosyolog Sibel Terzioğlu îsa mêvane ji bo bernameyê ku hazir bi bilaêvalê me ji min re bêjin lê ez pirsa xwe belê hazir e mamoste di dengê we da biçekî problem derket Sibel Terzioğlu civaknas lê na herhalde hel bû tabii hakikaten bu belateke mezin pisporê me jî piçekî behs kirin ji vir şûnda em ê çi bikin çawa hereket bikin wek milleteke wek devleteke wek em bêjin em şexs li ser me wezifeyên çawa derketin û em ê çi bikin gelek mühim e lê wek sosyologek wek civaknasek gava ku hûn li vê bobelatê afetê binêrin ون دخوازن چی بیجن یعنی حقیقتا گوا کو ملتک وهانن یعنی گوا وها فلاکتک چیده به بوبلاتک چیده به حقیقتا ام کارن جانی خو بدن یعنی جروجا اول حتی ایرو هم سازین devlet ام بیجن افات دسریدا هم جی STK'ین sivil yani beri خدان هرمی وان ده شهرین ما و بروج بشاف خبتين حقيقة يعني آلي كاريا جخوريك بيجرين يعني جخوارني بيجرين حتى جلو برغو ام بيجن çadırı her teşt yani bir tır kamyon oturan ام بيجن آلي كاري çun heremi tabii ev hakikaten jibo velateke jibo milleteke tişteki hakikaten mühime yani piştevaniyeke civaki derket ام بيجن destekdayineke em bunyek o destekdayin piştevaniyeke oha çebu velatime qanaata weçiye gavakun ve hadiseye binêrin
بله دیسا دویجم سری ملت ما سابم سری پروگرامی دا جگو وکی دنگی مچو ام وی قونی دا و مجره که زاو گرینگ ام تب عاجزن ام تب تعزیامه ام وی علی دا چش دستی متی حتی زمان ما وگاری ام بیجن وکی علی کی دان اوا زلزله که مزنه طوفانه که مزنه هاتیه سری ملت ما سری مالبات ما سری وان ساق و وان حیات دا مای خود صبری بدوان هم علی جواکناسی دا چش دستی مهاتی هم جمعانن علی اوا زلزله مزن هات سری مگو اوا ülke ki ser depremi aslında zamanı me çıka hebu belli 6 salı da 4 salı da eva zaman çıka ketari evan zelzela tekrar dikın Ali kaderi da emni karım bejin eva Ali kaderi em Ali bilimi da mi haberdin eri eva tufane ke mezine taziya mezafe ama Ali ki da jiyan devam dike em gere tevneyek Ali vakti zelzela 6 Şubat'ta da hatta bu em tevçabune tevça me yardımı xo desteği xo me be alikariya xo ki desteği çatiye mekir em jivir şun da ji ve kidin Ali civaknasiye da eva sürece ke derece eri Ali çaser 6 Şubat'ta da ça teze çe bu em hareketne şoqe em çıbıkın em nizan çıbıkın bi qoliya bi yardıma bi STK bi afat bi Kızılay çiş deste mehat jdeti ki çihat biçuk mezin kır ve ki de nevi Ali da em fikri romani me em divejin eva sürece ke derece em divin eva bra Ali ki de enerjiye xo em tevce cari dana zamane ki derece da Aliye civaknasiya da, aliye pspora da, aliye doktora da, aliye STK da çiş desti on hatiye bravini direj zamaneki direj da ji emi hedi bikın emi tevvivne yek hatta eva küçük mezunine hem aliye psikologi da hem aliye psporiya me da fikru romani me da zelzeleki mezune, tufaneki mezune. Beli mamuste. بإذنه ماموست بإذنه يعني حقيقة طبعا أميرو بحثا وان مقدوران ديكن يعني أفقس إنسان ما چون مخابن وفات كرين tabi بحزاران إنسان ما بريندارن حياة وان جبر شوندا ويچا دوام كه gelek insanı medya xwe bavê xwe akrabayê xwe xuşka xwe birayê xwe evladê xwe mixabin îro wê defin kirin bêjin wenda kir yani hakikaten rojên zor û zehmet lê ev psikolojiya zelzele ev psikolojiya wan mağduran bêguman yani em civatekin yani em behevranın ve bahs kir yani wek milleteke em bêjin tesireke çawa li ser civatê çêkir ev zelzele ev deprem ev erdhêj yani çünkü belê li wê derê hadiseyek pir xirab çêbû em li Enqerê ne hûn İstanbulê ne belkî îşê me karê me dewam dike lê hakikaten li ser her insanî yani li ser hemû civatê yani tesireke çêkir tesireke çawa çêkir mamoste eva tesireke ne normale tesireke te demdim ve gahastın eva ve gahastın çebe eva de ilimene aslında nav Türkiye TV'de Gmail'de gışbe eva tesireki çabejim heneki neziki xonda kırın piştü emi çakın emi jiyana xoça devam kın em çibikın ve Ali demiş pspora destek bigrin o mamoste devam bikin bizna ve Ali ki de خبرeki خوش هات و من دوام بكن بنيرن دسدو بينجي وحي ساعات درباس بو جسر عادهجي زلزله انا هوالي مجلس ekranı نفس عندنا وبلكي ونجي دبينن Neslihan Kılıç o ev jibinirin bavayke zindi hund binin Neslihan Kılıç gelo çensaliye valo eneki agahi jibidimin disidu pencu 8 saat şunda li Kahramanmaraş'ı jibin enkazı jibu wan molo jibin wan betonan molozan bisagu selameti hatiye derxistin hakikaten gavako yani vuha insanı yani dertkevin bisagu selameti binerin yanzar roj derbas bun Biçeki ha kefameti li aliye dilek meji hakikaten zab değişi çünkü avkas insanı meji çun yani eviyekçi şikestiye dilek me aliye ki şikestiye aliye ki ha go insanı mecbin enkazi bisagu selameti teder xisem biçeki kef hoş dibin hakikaten Mausa kerem ki devam kin ha çevek beji em divin yani
Ali megu ve gastın Ali civaknasiye da ci van de giş pepişti evam sosyolojiye da dvenyer mekan ilişkisi ve gidince uyum eki adaptasyon eki van eçi be eva zaman tey meseri programı da go zaman eki kemnin eva sürece ki direje be sebre va be tamle va be destegi va emi tev ye bibne yek به دستک به پسیکولوگ به جوانکناسی به پاوزر به دکترا و امی به دولت به هر جی به ستقا امی دستک به نوی سورجی به تف هف در باسی کن اما اوا مجاره که گرینگ هست چیه evi ali durumu ki olumsuzه em ve konu yani ali sürekli eri deprem çebu zelzele çebu eva zav acizi de hele vani afetzede vani deyt insanın ku mağdur bune yakın fondakine taziyan devam dike beli insanı mağdur bune gere meri van konuya da vakti haberde hem zav dikkatli bin eri em ali ki da sebri bin nevan ama o ikiden henek haznakın godari bikin henek haznakın çünkü acıyan em çıka eri em bejin em bitev hev evkin ama disaji van konu hatta destemeti em به zaman ekirinde yani evkin emza bahsa özellikle bahsa zara cem zara eva bahsa zelzeli bahsa tufani yani tişteki haber realist em nezik bin tufani ki mezine xodet ala sebri bidevan bideme teva seri mesagbe Ali civaknasi de ezitsa devam kim vakti meci de giş kırcı eva afte ci afete da derbasi bizim şehri metropolün mezun bun şaredariye mezun bun kerema muhavekin naha lüederi tabi zelzele çebule gelek insanın mağdur rabun her tişte xwe lüederi heştin malawan çedi şu hayatek ne mümkün ki lüederi devam bike tabii hatın Ankara, çun İstanbul'e, çun İzmir'e, çun nizam cihindin, şehrindin belki metropoli mezun, şarederi mezun böyle. Hayat tavan ve devam bir kelvederi. Tabii liser ekranı, orta ekranı ji bawa ke zindi binerin ji Kahramanmaraş'ı dimen hene temaşavan nevja Neslihan Kılıç hatta xelaskirin pişte düstü 58 saatan o hünci dibinin ekibin xelaskirine bir saatan ve deri xabetin bixirete mezin em bejin bikedu emekek mezin xabetin o davi da ji Neslihan Kılıç hatta bir sağ selameti hatta derxistin o hünci hale denerin le mamuste devam kin meseleye xwe tabii koçek ve çevre despekir ve çevre jivir şunda hakikaten yani jivir şunda ve gahastın ci xude gışkın böyle aynı ci xude embejin ve bugarinin yani koç bikin yani mal idi çüye milk çüye belki jimalbate fert ji çüye insan ji çüye ve varım bikevin Ankara İstanbul'e embejin metropolin şehir hayat avan jivir şunda ve çava devam bike. Ali civanı cikki da eva emdven şokavani vakti şoka xatlatmış kırın ki derbasna ve şok kolay eva zelzeleki zam mezine kolay nay bir nakırın ne vani vura ne em tev bidilekin bicanekin em bir nakın leveki Ali da jiyana xuye devam kın ci xudegiş kın koçkari ançe ve vakti hatne ci teze ji uyum ekivan adaptasyon ekivan eçebe Ali hem bejim pera hem iş Ali çi bejim mal Ali teybeti her cidayı değişiklik ek yani derbasi ye derbas be ama vi Ali da ji evciye çunevra mesela şehri küçük jugunda çune metropola uyum ekivan eçebe ji metropola çune şehre yine uyum ekivan eçebe ve Ali da ji şarederiya metropolin mezun şpispora hem dixazın destek gehildin yani ev destek mühime gere destek ek bedayin seri program edecek mühime destek ek bedayin destek eme şarederiya da zav devam ke STK da ham serçava buyur peki devam ki mamusteli bir izna ve Profesör Doktor Hasan Kandemirci heye Manisa'yı mamuste zaninga Celal Bayarı mamuste zi gotuna davi bidim ve
بێگومان me behsa gelek mesele û mijaran kir lê gelo ji vir şunda em çi bikin yani wek civat wek civak wek millet em bêjin wek dewlet wezîfeyeke çawa li ser milê me heye qenaeta we çi ye piçekî Sibel Xanim jî behs kir bi taybetî belê em bûn yek divê meselê de afeteke bobelateke lê ji vir şunda gelo pêşniyaziyên we çi ne yani li ser me li ser STK'yan li ser zanîngehan li ser akademisyenan li ser doktoran li ser emolatiyên me û saziyên devletê wezîfeyeke çawa heye yani ez karim eviya bêjim şîn metîne cem hevdû eviya hakikaten girîng mesele pir girîng bû çiqas ku millet alîkarî bi hev bike em dibînin yani meriv şînê çiqa parve bike ew qas êşa însana kêm dibe û ev tê ji bîr kirin ya awil eviya ye meriv di şîna da têm cem hevdû û çiqas meriv ew bike ev dûra vê şînê bijî ew qas ji her insana jî baş e yani ya didiye ji ser zarokan ez karim bêjim yani jiyana wana rojane em çi qas karibin berdewam bikin ana gelek dipirsin millet bên em çawa bikin ji bu sebîyê ku em çi bikin yani jiyana rojane çi qas karibe were berdewam kirin ew qas derûniya wan wê baştir bibe yani em divê çi razana wan rabûna wan saeta wan her tiştê wan ku wek heve yani em nebêjin va felaket hat serê min ji Îropê ve em bêjin ya sebî me nedihişt em bêjin bi telefonê bilêzin ya hinek lêstika bilêzin em ku em çi qas wan serbest bihêlin denek alî de gerem ji ku meriv pir wan ew kinek ama yani jiyana wan rojane razana wan rabûna wan mekteba wan çi qas ku berdewam bike heta ji destê me tê em wan rabin ew qas ji bo wan ji bo derûniya wan ve ev baş be û zimanê her zarokekî ji hevdû diguhere yani hinek karibin serviya xeberdin ne karin belki nexwazin anal serviya xeberdin meriv hinek em bêjin ajotuna ve ew ke ji wan re bêle yani ew çi çawa bixwazin meriv eviya fam bikin ku em cem wanin wexta ku ew ka wan bi me hebe bixwazin karibin me re xeberdin her tiştî xeber bidin û em tiştê girîng jî weka ku min got rastî yani meriv rastî ji wan re bêje meriv ve neşêre ama bi zimanê wan yani hinek sebî ji resima hinek sebî bilêstikê hinek ev ê ji wan mestir bin belkî hinek tiştê din û ya de jî divê demê da meriv eviya ji bîr neke em bêjin hinek tişt karin ku paş verin yani da berê tiştê ku em bêjin sebî hîn kiriye ew biye binê xuşil dike pêçiya ku dimêje em bêjin hinek sebî ya acisiya dikin sebî mektebên em bêjin bala wan kêm dibin ya bi hevalara tekiliye wan xerab dinin malbatê ra tekiliye wan xerab bin meriv gana meriv nevêje eviya em bêjin yani hinek kere sevra meriv li karşî wan zêde be evan tiştan en tiştê mühim evin weka ku min got dîsa ez karim belkî cara siyemîn e yani jiyana rojane çi qas ku em karibin berdewam bikin û em vê êşê jî bi hevdûra parve bikin ve ew qas bu wan baş bibe. Peki Profesör Doktor Hasan Kandemir mamosteyê zanîngeha Celal Bayar Manîsê mamoste gelek spas ji bo beşdaribûna we. Êvara bixêr. Spas êvara jî bixêr ser çawa. Tespîtên mühim hakikaten ji vir şunda hayata me çawa normalize bibe wê em ê çi bikin li ser me wezîfeyeke çawa heye sporê me jî akademisyenên me jî tabii behs dikin. Bila hevalê me jî bînin serekranê wan dîmenên ji Maraşê ji Qehraman Maraşê hatin Neslihan Kılıç 42 salî bû û piştê 25 saatan hate xilaskirin. Em careke din berê xwe bidin İstanbulê li İstanbulê jî civaknas Sibel Terzioğlu mêvane mamoste tabii em sêr dikin lalêkî tabii bi rojane ku hakikaten televizyon, internet em bêjin lê dinêrin deqe bi deqe taxîb dikin li mala xwe jî li karê xwe jî em bêjin gava ku însanên me û hatên xilaskirin ji bin enkazê ji bin kavilan hakikaten piçekî kêfxweş jî dibin tesîreke çawa li ser civatê çê dike pekî ev dîmenên ku ji heremê tên yani ew însanên me gava ku ji bin wan betonan tên derxistin ev tesîreke çawa li ser civatê li ser milletê me çê dike از حتی ویا شید از من ضعف تشت یعنی
yani metzav şahidet iştabun veki vi ali da eva son eva zelzela eva 6 Şubat da من دید که انسان مزعف هف ها یعنی آلیه شینه دا آلیه تعزیه دا آلیه شایه دا زعف هف باغلینه و کی وی آلیه دا daha زعف هف گریدان هلوان مثلا مالبات را از خبر دادم وقتی جانه کی وقتی لاشه کی جبنه زلزله در خستن ها زمان وان نگره بیشن یعنی شابونا ji dilxaşi eri ali ki me seri programı da ji go zaş kestiye wan bine hayata xo enda kirne dili me zaf dişewte li ali din da ji evkek bej keyf xaş peki yani dakika ki beji keyfa me zaf de vi ali da millet te bu yek dil ve malbat me te bu ne dile ki cane ki la şeki me xuda ser televizyona interneta ve sosyal medya امزاv yani megwaj Elbistan çedveş, pazarcığı çedveş, Antalya yani zelzeleş kadar hatiye meydanı emte bu ne yek dilime, kalbime Ali eri Ali zav işte ha ne başı medit emzav pe dilşkestici bun ama Ali dine daji emzav kef xaş bun Ali dine daji em hastkin ki vakti habere ki xeyri hat tev dibine yek em dibine em cemvanan çünkü evaciye ki sadece em Türkiye navi ülkedana düş ülkeci em herci Ali insaniyeti da Ali merhameti da Ali her yani her ci meşkesti bu her alime ne baş bu ama vi Ali de emi ser hev bigrin destegi bir nehev emi xudik bigrin Ali realite ki da ji evaj heye ki jiyana wani mayi devam ke em tev bivneye ki destega me yani Ali kariya me çiveyse emi Ali kın yani hayat jiyan devam ki ama Ali ki da ji emi destegi bidin destek bidin işte emi piçeki bahsavan destek u Ali kari u kampanya jibikin mamuste ve millet şava derbas be لمجارك يدم بيجن بنير السر إكراني بالهوالي مجي بين السر إكراني ج كارما مراشي وان ديمن زندي هوانو بين السر إكراني كو خبات بشتي بالساعات ام بيجن او اكيبين ويدر حقيقه بشب وروج خبتين طبي نبتني جولات مج دولتين بياني جيرك اكيب هاتن بروجان بشوان خبتين جبوكو جانك نفسك انسانك ما بخلاص كرن بصاغ سلامتي وحقيقة دكتورين مجي وها شاش دمينن عجيب دمينن يعني دسدو بينجي وحش ساعات درباصية وهيجي جبر انقاذي بالساغ وسلامتي نسيان كلش كود بتشيلو دو سالية لقهرمان مراشي هاتا خلاص كرين بالهوالي موان ديمنان حاضر بكين وبينن سر اكراني gelek mühim hakikaten tabii gavak afetek depremek zelzelek vaçeydi ve tabii müdahaleyn avul gelek mühimin jboku ev insani mecburen qazi ben xalas kirin mamuste Sibel peki de mesele alikariye da kanaata ve çiye yani hakikaten Türkiye bu dilek yani bu yek embejin jiroja avul hatta iro yani ki de deste ve da çehebe جبو وان مقدوران دشینه هیچی دوام دیگه دو بشویجی هندوزانن کو لسر همو تلویزیونین ترکیه کانالین ترکیه کمپانیه گلک مزن هات درخستن هاتلی درخستن و 315 milyar perate berhevkirin tabii ve devam bike qanaata وجي وصاغ وقوت يعني بيفاجوه كيف ne روجه كو خلاص به demek ev zamaneke دريجه د مسئله yardım eda alikarike da jibo civate jibo Türkiye onun için xwazin çi bêjin بله وادی ساج مجارکه گرینگ از به علی داشتی بیشم وقت زلزله دا وقت سر زلزله دا امزاف چیش دسته مهات جزارو کاش مزناج هر جی مکر اما علی و علی داشتی تشتکی مهم هست تشتکی نقطه کی مهم هست اموینی ها پرچه پرچه بکن علی کی جاره کی دانه yani emvini peyder ça zaman eva zar çate dünyayı deyit hedi ektu ve van insana aslında hayat olan civan de güç bu malevan halevan yani eva yek kelime ki bile وان تراموا اتخذ تراموا يعني جرم عرف بقوتني خو بقوداري خو برهر تشتي
en dikkatli be yani bejeki eva insana süreceki ne normalde derbastı ve çiş deste mehat alikari çi da yani mevesi heca seri program edacı goji doktora ji STK ji afat yani kiş deste uçatiye disem ça 6 Şubat da teysi be rabun me ça destek mego em kotya kartona te hinek pere deste alikariye kiç hatiye giriye eva süreceki derece em vini peyder bakın em yani eva meheki bu em sana devam ki evay. Peki mamoste gotine ve daviçiye kerem kim bejin başem hatır buxazın peşniyazın ve em bejin jibir şunda em çibikin hakikaten tabii. Zav böyle zav hastkim ki eva bobelata cereki dine ney seri milletime ney seri malbatime وان مروي مي ما اندا كريجي خدي رحمه خلوان كي وانا حياتي دا خدي صبري بدوان وانا خسته دا خدي شفا بدوان امي في علي دا وینی ویژن و نها سوريجي كي ضعف تهزه نها نكارن ضعف ها وینی بكم بيجن زمان يعني و سوريجي كي درجه زمان هدي چه دسته مهاتيه مي بكم دسته كي چه هاتيه مينم دكنجي في علي كاري شوندا جي بكن emevini yani sürecek derece bu belateke mezine bixir xaşi bi dileş inşallah bi dileki rast eme der baskın tek behev tek bi dil dileme disa şikestiye taziyame disa devam dike le hastkim em vi ali da mehek du mehse mehna hatta soneji em destek evine ve bu belate inşallah bixir xaşi eme der baskın tek bi dileki از شوا خاشتكم gerek spas Sibel Terzioğlu Civaknas sosyolog temaşavan Neja İstanbul'u bu mevanime disa emin haberi xabidin Batmani ji mevanime ki akademisyen doktor Erham Budak ji zaningeha Batmani mamuste zaningeha Batmani mamuste لقصورنا نرى مسألة بشكل دريج بو حقيقة در حق و مسئله کو امینها بورا با اخوان مسئله جگری مهمه به تایبتی ماموسته بشا inşaat tamaşavan neja çima çünkü jvirşunda jgelek mühim um xeratın برنامه پیشز خیره خودش ترازی به بریاد بپیوم رحمان خدای مریم به خدای شفا بده برینداره به و خدای صبر بده پاشوام وقت دبیجی yani hakikaten mesele grane yani travmak mezine ama aslında به travma mezinin belameyi yani İro vaxtama İro xaniye xo bahçe kiraya مقاله ویتشتانه دکر مثلا با 2 ساعت programat am de peyven vaxtama İro xaniye xo bahçe kiraya مقاله ویتشتانه که belki qalat işte hoştur bikraya. Peki tam dve noktayı da bila sualami jware mamuste. Çima efqas xani avahi dikan karge çima efqas خرابون خسارek çima efqas giran derket zelzeleyi. والله بلا مي ما نه بلا depremi ما امدانم 5 سال و deprem 7 سال امدانم و deprem çebebe fayeme belline و امدانم و deprem çebebe امدانن gerek mera khaniye sağlam çek mesela iro kanuni me Japonya çabe cemeci ayni yani şu mera khaniye me sağlam çek yönetmeliği me yani çünkü bilim her dere aynı. Yani mesela İran'da ben gerek hanime bahçede Japonyacı kural ve kaide van çavabı cemmeci aynı. Ama cemme beraber hepdur rast em insani ma kharab. Mühendisi ma kharab. Tahte ma kharab. Em hoşki khaniye kontrol nak. Yani em güç em her tişti zanen ama aslan tişkini zanen. aslında Mamuste tişteki tespiteki gerek mühimkir esxazım ve mesele piçeki vekim tegot yani yönetmelik mevzuatu kanunun depremi zelzele li Japonya içi ve li Türkiye aynıya yani merft karabeje beli vek yasayı vek kanuni yani kanunun me yasayın me yönetmelik me teredike hakikaten başın Libel ligor ve yönetmelik o kanunan khaniye men aynı çekilir. Kesinlikle var yani İro vakta açum Japonyacı ve açum Amerikacı ve Avrupacı mesela
ام دنارن يعني قش فاندوان قش قانوني وان بلينه وذاتي وان قانونا قوري بلي ما ilerlemiştik. بله اما بيتشتي الجمج عيني اما مثلا ام راس شناكل مثلا çağ mesela Avrupa 25,000 müteahhitini sadece Türkiye 33,000 müteahhitini. Mesela açtan mesela ki bejim az qoserlime ya tüdüner tüteve keve digi güç müteahhit. Tüdüner el derzi mektebe de diş müteahhit. و tefecici müteahhit, tüdüner kuyumcucu müteahhit yani 5 tane khani açık. Ama gerek ne var? Mesela ام دنرن بلديه مثلا بلديه مهندسه مهنه يعني قصينا انا برام قش قبول بك وقت ايران بي حتى قبول لك يعني قصينا انا دستالتنا ديك دبم شيء اما ديك ما تشتنا مثلا نودو دداجي حضر نودو دداجي وقت دبم شيء بو تشتم دبم عيني دبم نودو نهاجي وقت دبم شيء بي ملالوان قدارك عيني تشتا دبم حقيقة عمري ميجي تيريدك دي ديبرما بله دي ديبرما دي زلزلة نودو نهانداجي يعني المارمارا جوجيكي كو زلزلة تشيبو ويتشاغيجي يعني تلفزيون ابو ميديا ابو حقيقة بشتي زلزلة بشتي وعد هيجي يعني ما عيني تشتي نقاش تكير مناقشة ما عيني بو مثلا عيني بو Avkasal derbas bun yani kanun emelvedere desekinin, yasayın melvedere desekinin, yönetmelik desekinin embejin le zelzeleke vaçe bu avkas khani kharabun khsareke mezin. Peki mamustes çent tiştedine ku astazım işte pırsım cenabete. Yek juan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş. Yani mesela Harsi Bajerji khsareke mezin Livan Harsi Bajaran çe bu. Gelo xalati hem dixan çekirina xaniyan da hem jî zemin etüdü embejin tegotin yani problemek bu sej he yani mesela hen pispori medbejin Livan cihan Livan deran Livan bajaran ardi Van bajaran piçeki sistem nerme ya hani ana merevi tiştabejin muhakkak sebebe yani belaveji hey yani pır bela yani vakta İro mera kaldı ki İro mesela göre rakamı İro dibe 56,000 khani ya kharabune beli ya nezika kharabune yani ben 56,000 muhakkak problema zemine jihi problema insana jihi ama İro vakta mühendise medise baş baya yani dise aynı tişti bejim yani problema zemine mera belirlemiş bir ne tişki zor yani imkanı mı heyi makine mi heyi akle mi heyi ne zor yani ha ama vaktan merebi vallahi zemin ne başpa benizani bu khaniya çekra dati merena gece ki ama mesela az tuazim bitişti bejim mesela tişki pır ne mesela ki bejim ki hani şu millete me başki olay efendim kelam kelime usta ben yani hani nesser genel olarak yani şu hali khofam şu herkes şor bejin vallahi probleme görre hey gerek mera kharas beri nahab dumaha işi profesyonel hat peşem. Şekil İstanbul bu. Yani amana gışa ama hadırlık medgovel İstanbul deprem çevir. Beli. Medgovel gidinel Türkiye cigi deprem çenab. Çünkü güç debevel İstanbul. Ya berin habdumha khaniye kebiye ki çardak atte ve nühçe. Adıştan mesele bejim ki hani şu merak baş problemi falan. Beli. Khaniye ki ne huve çevir? Proje ve çekirine. Proje ve belediye onaylamış kiriye. Proje ve yapı denetimi onaylamış kiriye. Def çekirine kirine. Sakin ekipler yaşamış ve yani khaniye ne hey proje mırşan. Proje göre çe bu ye. O dilemin hatta dokazım hani deprem şey hey İstanbul hey. Dokazım dilemin rahat be. Proje sıkıntı. Yani proje kemanya ve hey. Mühendislik geçekriye program ana proje ham bir her çeşit program çet. Dati vakta programı bilgisayara khani çekrana lahujin sana bu ki. والحاصل كلام البروجي نري فلين نري بروجي خرابه اما مهندس غير بيبي مهندس تبيري ولا من راس تبيش اما متحد بيت شناك بياغو ولا مثلا جراني كالا رابور كيشخل üniversite تسكين اشغال اورتدو تكنيك üniversite تسكين ولا من رابور كيسك ما داوان qarşı taraf hatta قبول كر مسر الرابور
خدي متهيج شو ديك اليونيفرسيتي معلومه كريه هذه معلومه كريه ناخذنا بيش في معلومه جي رابور عسكري بنايه ساغلمه ام رابوراوي دينم برچابه خليدن رن ام دنرن تشكي تكنيك كلمات تني sadece gudi ve bina sağlam ام رابورا دنرن رابورا بش حتى كتاب وشكاوي هي يعني hani ام تشكي سلامتي يعني تشكي باغلي بيمedi بيجن بله ام دارن متهدد بيجن يعني انا دي تشتم دي بيجن شي مصرفك زيادة خيني شناك sadece برا راستي شباب برحاصل الكلام متهد قبول نكر تستملكر وانشاء الشيء فدي خيني رارجي رابور دهر بلديه دبي يوم üniversite orta ve teknik üniversitesi amde vani sanat ve khaniyana çibiye ve binaya ne sağlam belediye dibê wala mama ona dayî sağlam mı? Tarih yapı denetim dibê wala sağlam mı? Ew ditirse yani jvî tişta ditirse ve wexta bem xerabe ve serem tekebelî. Belediye dibê wexta be xerabe ve serem tekebelî. Üniversite wexta be bela be serem tekebelî. Yani çiki mere çabecim mesela grane. Em dinarın belediye mene belediye mühendise mene mühendisi. Em dinarın yapı denetlemeye yaptığını Kulturun en önemli üniversite meclis güç para pepera dedi. Vakta problema mı var idi? Dati ve disi khaniye mharab. Ve disi ame bugri bu disi ame ben valla. Peki. Mamoste mervet kare bir cümle ekvabeje. Eğer em jivir şunda ligor kanun en khoy yönetmelik en khoy yasa en khoy khani en khoy çekin ve çağı ev bela ve ne serime mervet kare yani Besku merev ligor kanun o yasayan çeke. Ya valla gori bilimdi böyle gori kitaba bejim yani. Gori kitap vakta kitap yani kitap van kitabana jin neyro çebi yani vakta mere gori vançe ki emdi ben khaniye maharan abi. Belki 6000 kharan belki 2 kharabe ama belayek var naye serim. Anam qala sır 6000 khini dik. Belki amsar qala 5000 mal dik. مريم كونه صرت نذكاء شل حذاري يعني فيها بلا بربر أما وقتها ما يرى إيرو خانية خو غوري قرالا غوري يونت بنيرة وشيك ديسه مرة نزانة دبلم تشكي جانلي شوا مرة بقلبي ما جانلي دبلم شي جانلي يعني مرة دبلم شكل كي تخمين دك أما بلكي دبلم مسترجي شيء أما ديسه خانية ما أقواس خراب هرانا بن يعني Peki, Mamoste gelek spas cibo beşler buna ve Doktor Erhan Budak. Mevanime bu ji beşa inşaatı ji zaninga Batman'ı temaşavan nevja bu mevanime o evji kanaata xwa ifade kir beguman mühime. Yani jivir şunda zelzele bo belatem ve adheş hertim velatime ve çebben ev hakikateke li bes kanuni me mamoste jigot pspori me jigot akademisyen bnerin mamoste o dibêje belê kanûnê me başin yasayên me başin deprem yönetmeliği o dibêjin ew jî başin lê li gor kanûnan xaniyên me bila bên çêkirin bes ev tedbirek hakikaten tedbirek gelek mühime ji vir şunda denetim û kontrol tabi divê meseleyê da gelek mühime eşeke mezin eş û elemek kedereke mezin hakikaten wê nêj bir kirin şeşê sibatê û ev zelzele ya kahraman maraşidi tarih xweda jî wê cî bigire bêguman li ser ekranê hevalê me nabila bînin ser ekranê aliyê ki ji kahraman maraşê ji sîte ebrarê kesek hate xelaskirin Neslihan Kılıç 29 saliye temaşavan neja Neslihan Kılıç 29 sali piştê 25 saatan şunda ji bin enkazê li Kahramanmaraşê ji bin wan betonan ji bin wan molozan hate xelaskirin bi saxû silametî sîteya ebrarê hakikaten ew sîte li wan sîteyê gelek daire hebûn gelek xanî bûn hemû jî bûbûn enkaz lê hêviyên me wiha jî piçekî geş dibin dilê me xweş dibin piçek gava ku însanên me canek me nefesek me bi sax û silametî ji bin wan enkazan tên xelaskirin. Bobelat tên wiha afetên wiha merv nizane kengê tên tabî bêguman lê ya mühîm ew e ku tedbirên me
تدبیرین کو د دست مدایه و ام دکارن بکن یا مهم او حقیقتا جورشوندا و تمنی ام جی او کو جورشوندا موها حرکت بکن وک ملت ام بجن وک دولت تماشوان نشا برنامه ما لبدره بداوی بو همجاره کردن ifade بکن کو جبو او انسان مین کو وفات کردن چون رحمه خود هزاران انسان 36,000 انسان خود رحمه خو لوام بکه جبو بریندارن مجم دیسا خود شفای دخوازن ایوارا بخیر شباب بخیر